Pravit ćemo medeno srce, to je jedan vrlo jednostavan kolač, brzo se sprema za djecu, pogotovo fino. Tu nam je potrebno za merenje samo jedna šolja od crne kafe, ništa drugo. Brašno, šećer, soda bikarbona i cimet, to ćemo izmiješati i onda ćemo dodati mlijeko. Šećer, brašno, kašika sode bikarbone. I jedna mala kašičica cimeta. Kad to sve izmiješamo, dodat ćemo mlijeko i stavit ćemo u pleh da se peče. Sad ćemo dodati mlijeko. Dobro izmiješati i staviti na 180 stepeni da se peče. Sada ćemo preko kolača koji je ispečen i ohladio se premazati džemom od kajsija. Sad ćemo to sve prelivom od čokolade preliti.